Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanyu ya Terike Wanyu Media, tubahaye ikaze. Duhaye ikaze abantu bashyashya, tubahaye ikaze nimba ari gukiza, turi gusaba subscribe, share ndetse na comment. Uno munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2025 nibwo i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania ari kubera inama ihuje abanyamuryango ba East African Community, aho bari kwiga ku kibazo kirimo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Democratic Republic of Congo. Gusa icyatunguye abantu ndetse abantu bari kwibazaho n'uburyo abaperezida babiri, by'umwihariko perezida wa Congo ariwe ufite ikibazo cyangwa se ariwe ikibazo ahanini gishingiyeho, kuba atitabiriye inama. Si we gusa, twabonye yuko cyangwa se bimaze kugaragara yuko perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste Neva nawe atitabiriye inama. Ikintu abantu bari kwibaza ni kimwe, ni uburyo umuntu ikibazo kireba cyangwa se umuntu wagakwiye kuba ahari ari we ikibazo kireba atitabiriye inama. Ikibazo kiri kwibazwa, ibi bizakemuka ryari? Mu gihe iyi nama perezida wa Kenya William Ruto yayitabiriye, perezida wa Tanzania madamu Suluhu Hassan nawe ayirimo, ndetse na perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame nawe iyi nama yayitabiriye. Ni mu gihe amaso cyangwa se abantu bose duhanze amaso kugira ngo tuze kureba umwanzuro uri buve muri iyi nama, ese ari bwigirwemo iki, harafatwa izihe ngamba. Ni muri ibyo dutegereje. Gusa igihari, breaking news ihari, ni uburyo aba baperezida babiri, yaba Kisekedi atitabira inama ndetse haba na Ndayishimiye Evariste perezida w'u Burundi, abo bose ntabwo bitabiriye inama. Turakomeza tubikurikirane, turakomeza twapudetinge kuri YouTube channel yanyu, cyangwa usaba ni subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye.